Dia woni de pa watchra de ewo KSTU ewa santimantem asenti ye ne no ekwa akodi nkomo de yatie ne se empanifo si policy rate wonu matutum akopiem wo hamu chichemu aduonu nwotwe aba ne se no wo mse ye derala de fe se interest rate nso empanifo ba batuma mana yeye ene no so mu be pagya akosoro opanu adaro mamajo akoma kase bo si na nwumre yo meje wo so mini abema o jide mapase nkrante gumpo ni mu nyame adom bibia akoye ye da nyame ase de kan ye ka policy rate a tewu eye de ade empanifo tum akọ hamu chichemu aduonu nwotwe e kire sei yo me chiatie fo nwumre se ye ka policy rate a minchire mu ani se banks ahodo a wo man mu no aya emre tubre no mo kọ Central Bank Bank of Ghana ho no mo so kobo besia e di bediga o mo so beton mamamfo na o mo kobo besia no e Bank of Ghana ho a e so o mo so tua nsi ho nsi ho no mo tua ma Bank of Ghana no ne friend is a policy rate na eno ana bank for no egina so no mo so e de hwe o mo so nsi ho a o mo de be ma o mo mamfo a o mo no mo diga emfa ni se ene ya e di akọ 28% no it's just a bank, because Bank of Ghana, Ecobobesia 100 million Ghana cedis. Obetia is the 28 million Ghana cedis. Okay, but you also bano beton sikano de Bobesia amount from no mudiga. Ono so no jumana oya no open faso edikan utia juma ye foka utia light bill utia water bill dan ya o high or the juma no so high into the nyina begbom no afane avi no de so di bia to so. The echo the first 27%. Say echo 28% no. It's just a bank no so almost so be pay almost so interest and na say si ho a omo de e de bobby si ade ma omo adwadifo. Ghana say. Okay. This yet won kan ye pa na wadru ayi 28 million ne ade na mpese ba fom kakra say bia. Akoma FM Bank. Ene yakwa akobo besia e de Free Bank of Ghana ho. Yakwaji Ghana sikadara me fon se bia 1 million ana 100 cedis ye be kwa kotua ensi ho be se eye sen mfon se 1 million Ghana sikadada no a akoma FM Bank ye betua send the Bank of Ghana ensi ho no it's anam say eye policy rate near 28% no it just say wa ha bia obaji bia obetua ensi ho aduonu nwotwe say 100 cities na kwaje ya ukotia obetuanze ho 28 cities e dia ka ho na say won so de be bobesi amobi e wo bank no ma won so open fast 20 no won fa ensi ho enye 28% na we di budget be 40% say da be ya obenya faso adwuma aha won faso ne adwuma fo sika obetua na de nyina wo de be shem ezi me bia Bank of Ghana better policy rate no banks no almost so to almost so ensi ho mu na abani se no se de be ya ye betumu yi ye maame nom ene ye papa bia omonso ye adwuma ewo edwo awdo mu omonso na kopa besia na omo de atre onwuma ku amunwuma mu no edi ade bro ne beka se impact be nso so be na beba onum so so impact is so beba omonso so ne se enam se sa interest ye ka se interest rate a ye sikabo jese sikabo akosoro enti obi a free samre obakwa akobo besia ewo bank ono se wo ye krado se obetuenzi ho kese visa omonso batum enti so beba ne se wonso so enam se wuntimi ntuenzi ho kese ndi no bosia nka obebo no wuntimi mo kese wuntimi amo kese nso a wadwuma no wuntimi ntiremu kese anya se wuntimi bo besia kese enam se zi ho no akosoro ndi no ade a wodi be produce ade a wodi be ye no so beton a so batu bonu na mane ma bo nso ekosoro ana se samanfo ntimi a mobesi anfa ntre omodwuma mu a ebe de beba ne se unemployment so be kosoro ebi so munye sika enfa ntre adwuma nu no motimi di afa mabunu ne kese e mo di aye adwuma enti ahunsu sanso no enkoma ye maame ne papa no nko abekwa ma o mamu nyina ye se hwe ne mu se enoma bo nso ye ba be pagya mu so sa pepe on sabani sana bronika bibi say cost of doing business about the cost of doing business no na cost if the time interest rate cost free electricity so ebo cost
nsuo bo kosoro adwumayefo agye ntumu a ebe kosoro nje ni nyina nka mfa no bia o ye adwuma bia o de saa ne ma nyina ebegu eye skills no no so ahwe ho no no so ato niema o produce no so boom tani ebe ya de adwuma ni emu pani ye wie no osusu se ede adinti ana ama policy rate e kosoro a e ba be affect interest rate ama o mamu nyina eno mabomu e ba kwa hura kosoro the entire Bank of Ghana is similar to Brewer to policy rate in Munonese. They are sure my one and say, and I'm the exchange rate cost through a phrase casino. And who's on so say, Amaniama Bo cost rocasi, Brofocasi can be say inflation. Yes, drew 2021, June Munon inflation 7.9%. Some no Casa cost could do 54.1%. The Bank of Ghana was shot here 2021 November, and or shot as a increase and our two policy rate in the 5th November 2021. We do summary. What 1st November 21 13.5%. Says I could do 28%. Now Bank of Ghana yes I tell you beya. Chicago do a man for G. Bosia Bank and the Adeno and cost rocasi. The inflation cost for next year. A month when you scatter and on the Tony market, in the Bank of Ghana or two bonuma, 10 year by a minu meaning, you better see a bank, a cobobby, a Messica, and also Cassie or Maimu. They are told me, say, say a two policy rate in Uma, and my city no more costro. Now, on my reacting in answer, Tika or Mana and Tika Boba costro no, and my demand for Ticano costro, 10 year by $1 na costro no. A man for the person on Bessie or Yapadi will see them. They demanded dollar cassette, a bassa exchange rate into a big in a faco. It is Yamam and a Bank of Ghana with Janso or the increasing policy rate, you know. Sure. Penny Wadaroma, there's a ready at the eye as a saponani shames will be room. Sa. Edio. Penny Wadaroma, man, I was a Wadajano bre, Yami Adma Bibia. Yabasa, your Yamin come on council pa. Hey, Edio. I was on 4 penny at 10 and Kane, watch Radia. Ewo Kumasi Technical University. Nidin ane ayewra ade asante. Onuma de pa at the first case mwana from mano. Ne sheshe na fe ne nkan kwan ne nchichire nyina no. Onum se de sitie. En wa bonnet tofa. Wa chirem se policy rate nie. Na interest rate nie tie ne policy rate ne na kosoro. Banks auto a bia akọ kopa besia no. Na nso de akọ akọ de udwuma no. Wo mo kwaji sika free Bank of Ghana ho. Wo mo nsi hu no aban atum. Wo de wo mo chemu ba akọ aka ho se ekọ 28%. There me bank kro no so yenso akọ akọ bo besia free wa. O mo fa nche. Onum de batum